Bronntar Gradam Ghlór dhuine, nóir inistitiúid, nóir grúpa, atá tríéis éacht bhaint amach Gaeilge, nó seasamh thógáil Gaeilge. The mask Iarthar Bhéal Gradam tá mBéal bheirt, Seán Mac Seáin, éacht Commissioner Tanga, an Coláiste taxi mBéal Feirste, Coláiste taxi Gaeilge, Coláiste a bhí gobar le saol, an factus stádas, radio na Gaeltachta, radio na Gaeltachta, agus an popol Gaeltachta nuirí. Tá cumántacht a measc Iarthar Gradam Ghlór sin ghfuil a saol caite acu ag takeú le Feabhra Gaeilge nó tá éacht bhaint amach acu Sundatanga. Rugadh agus tógadh beirt Séamus agus Seán Mac Seáin mBéal Feirste, agus ar bhealaí féin tá si beirt tríéis chur le saol na Gaeilge mBéal Feirste agus níos fuide i ngéin. Tá ás ar Ghlór ógurt bhfuil Gradam Ghlór 2019 le bronnadh ar Séamus agus ar Seán Mac Seáin. No, maar tas ook heen, de show, gaat den jongen was daarom. Ik heb een tour rijden, was niet smootje ter duizend en nog. Ik tas het jas, ik ben alle den jongen naar radio en la Feabhra. Ik nou rijden weer maar de dini show voor féin, ja. Agus op mijn hart, ik was zo korfig al rijden maar gaat den je. Agus nou wat je kan ook je smootje dini alle. Ik was in een rode hok met heen, en Iarthar haar naar blinde vader. No we told go my open for wire fad. I was we are jumping or geniala, maar we are geniala are in je heen. I was in Cultúrlann voor Mcadam maar ghrúpa amach Feirste. Die in beirt jumping a wine of yon or noye. I was in Cultúrlann voor Mcadam. I was in master for Mcadam. The Harry's nor hussing in skull and he did shocked over heen. Nor Iarthar Bhéal Feirste on stage. We should eat our fad now. We eat in coffee mornings. I was sure we should. I was in public heart for doing. I have and take action doing. So that's it's given up so that they're hustling with you. I'm going to Ireland, my first day, plenty fad of Henry Noya. It could take a geshelling after on getting a goal on Tosse. No, if actually imagine this iron, the round the Baistion. Agus fi sé lán go garas. Na beidir grún na chuid tuismí í Féabhra dí for fá Thomas. Ach san am céirna, switcher sin clé go bliana in this smó beidir. Agus fi an til sin a gcónaí ag butcher Bheal Feirste. Mar atá ag butcher na Héireann, tá an grá sin acu den teamí. Níl í ha go bhfuil go teag le daine bheith beá a gúsí sin teamí, agus tá lán daine ó hosí me sé í an Gaeilge ólum. Tá lán daine a grothú airgad éigean is an Gaeilge. Agus sin go an tosa nig scoilthe má Feirste dá creid ar fad. So son gach daine má Feirste, agus gach daine in sa tír trocha dá chundaí go an míle maiaga.